Turabashuje kandi tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu ni Sakwe TV Show. Mwarakoze cyane mwe mwakoze subscribe. Turabashimira cyane kandi abatarayikora tubashishikariza gukora subscribe, like, share kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Iyi ni inkuru idasanzwe, ni inkuru yavuzwe mu bitangazamakuru byose, hafi ya byose byo mu Rwanda. N'iby'imahanga ntibyasigaye kuko dusanga na za BBC, za RFI zaragiye zibyandikamo. Ni Kazungu Denis, umunyamabara akaba n'umuntu udasanzwe. Ntasanzwe mu byiza, asa n'umuntu udasanzwe mu bibi. Kazungu Denis, umuturage wo mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe, aho bita mu Busanza. Ni inkuru hashize hafi ibyumweru bitatu imenyekanye ko yafataga abakobwa akabazana iwe, akabambura ibyabo, akabambura amatelefoni yabo, agakuraho amafaranga kuri simukadi zabo, hanyuma akabica. Bavuga ko uyu Kazungu yari afite icyobo yahitaga abatamo. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje cyane ku munyarwanda. Kazungu Denis nibwo byaje kumenyekana igihe yangaga kuba yatanga amafaranga y'inzu yabagamo. Bamujyanye ku murenge nibwo byaje kumenyekana ko akora ibyo bikorwa bibi. Kazungu Denis yarafashwe ajyanwa mu rukiko, yewe baramuburanisha bahita bamukatira iminsi 30 y'agateganyo. Iminsi 30 y'agateganyo kuri uyu munsi tariki 25 z'ukwa 10, 2023 nibwo iminsi 30 yari irangiye. Nibwo Kazungu Denis yongeye kugarurwa mu rukiko kugira yongere aburanishwe. Nanone kandi bongeye basanga hari ibindi bimenyetso bitaragaragara, hari iby'urukiko rugikeneye gukusanya kugira ngo abe yajya mu rukiko aburanishwe mu mizi byimbitse. Kazungu Denis kuri iyi tariki 25 z'ukwa 10, 2023 bamugaruye mu rukiko. Urukiko nta kindi kintu rwari gukora uretse kongera kumukatira indi minsi 30 y'agateganyo mu gihe hari gushakishwa ibindi bimenyetso bimushinja. Kazungu Denis abantu benshi bagiye bamubona bagenda babivugaho. Kazungu yakoze ibintu bitabaho, ntibibaho rwose. Kazungu Denis sinzi ukuntu umuntu yabivuga, sinzi nimba afite ubumuntu muri we cyangwa iki, simbizi. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu bitakorwa n'umuntu uwo ari we wese. Ariko igitangaje, Kazungu Denis yavuye mu modoka ya RIB aje ku rukiko, aho abantu benshi baba baje kureba. Ese usanga Kazungu Denis ari kwisekera, sinzi impamvu. Ugasanga kuva mu modoka araseka, gutambuka yerekeza ku rukiko araseka, ibintu nk'ibyo. Kazungu Denis sinzi mba ari umuntu usanzwe, sinzi, kereka buriya ababasha gukurura mu mutwe we bakamenya uko bimeze. Kazungu Denis yababaje imiryango myinshi, hari abo yagiye yicira abana, hari abo yagiye yarabahemukiye cyane, hari bamucitse, hari n'abatamucitse ubu batakiri kuri iyi si y'abazima.
Kazungu Denis yababaje abantu benshi. Hari umubyeyi ubwo yaburanishwaga bwa mbere akatirwa iminsi 30, hari umubyeyi wagaragaye yiciye umwana we, agaragara ku rukiko ari kurira, muramubona hariya ku mashusho yacu, agaragara ku rukiko arira ababaye cyane. Ntabwo ari ibintu biteye agahinda, ariko Kazungu Denis iyo uri no kumubona n'amagambo yewe asubiza mu rukiko ubona utazi ukuntu ibintu bimeze. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru itangaje kandi inababaje cyane. Ni ibintu utatekereza ku munyarwanda. Kazungu Denis yababaje abantu benshi kandi yahuruje abantu benshi. Ibi bintu mu Rwanda ntibyari bisanzwe, nta n'ahandi twari bwabyumva, ariko Kazungu Denis we biratangaje. Reka tuzakomeze dukurikirana inkuru ya Kazungu, dukomeze turebe ese urukiko ruzamukatira burundu, kuko nta kindi gihano yahabwa. Abaturage bo bakifuje ko yahabwa ikindi gihano kirenze gukatirwa burundu, ariko kubera mu Rwanda nyine bitewe n'amategeko yaho ntago byashoboka ibyo abaturage baba batekereza. Kazungu Denis ni umuntu ugera ku rukiko arinzwe cyane, arinzwe bidasanzwe, kuko batamurinze abaturage bobo bonyine baba bahari bakora ibintu bidasanzwe. Si ukubabeshya, Kazungu Denis ntiyababaje abantu bamwe b'imiryango yabo yishe, ahubwo yababaje abaturarwanda bose. Ni inkuru yababaje buri umwe wese. Hari bamwe abakobwa beza yagiye abica. Ni ibintu bitangaje cyane. Kazungu Denis rero reka tubitege amaso dutegereze imyanzuro y'inkiko. Cyakora umwanzuro waraye ufashwe mu ijoro ryakeye tariki 25 z'ukwa 10/2026, nanone yongeye akatirwa igifungo cy'iminsi 30 kugira ngo habe hakusanywa andi makuru n'ibindi bitamenyekanye kuri Kazungu Denis. Reka tubitege amaso, reka dutegereze iminsi 30 ishire, dutegereze igihe azaburanishirizwa mu mizi, tuzamenya umwanzuro w'urukiko uko uzaba umeze. Ndabashimiye cyane mwe mwakoze subscribe, namwe mukiri kuyikora mbashishikariza gukora subscribe kugira mujye mukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Mwarakoze cyane. Ni Sakwe TV show, nta handi wakura amakuru nk'aya agenda acicikana, agenda avugwa. Mwarakoze cyane, mukomeze mukore subscribe. Sawa sawa, ciao ciao.